Lahorijan Sunday Market lapen gotom bosti Kuragaon long akimi horakulat kang puji polong KSA AJYCP ACYPA lapen rong aradatum cedonun tek tepu ang tek cepaklang pai ni pai hiniani bokajan subdivision ke parlo Lahorijan Sunday Market lapen gotom bosti Kuragaon long akimi horakulat excise department pen tendar ki piponateng bang ini bang puatum tendar longlo lapen Lahorijan Sunday Market bang soang kang along horakulat kang puji apan adim kelang pon mate kijong pon dolo bonta radatum cedonun de pusi anglo পেৰিমান চবৰ মালিক কৈছে যে আমি এতিয়া এগ্ৰিমেণ্ট বহুত অসুবিধা পাইছে আমাৰ ইয়াত কমপ্লেইন আছে আমি গাঁৱৰ মানুহ আমাৰ গাঁৱৰ লৈ আমি মিটিং কৰিছোঁ চাইন চিগনেচাৰ আছে গাঁৱৰ গামৰা দিছিলে এতিয়া আমি এইটো পঠাই দিছোঁ আপুনি ইয়াতে পাতিব না আমাৰ মোৰ আপুনি ভিডিঅ' এইটো কমপ্লেইনৰ চেকশ্যন আছে আপোনাৰ আছে কি নাম আপোনাৰ আপুনি হোষ্টেল মানুহ আচ্ছা ক'ত ঘৰ আপোনাৰ আমাৰ এই সামনেতে আছে না কি নাম আপোনাৰ ৰাজেশ কুমাৰ ইয়াত দোকান হ'লে মানে অসুবিধা হয় আমাৰ বহুত অসুবিধা মানে বহুতেই অসুবিধা হ'ব ইয়াতে বৰ্ডাৰ আছে না নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰ আছে হা ইয়াৰ পৰা আহিব ছোৱালী লৈ পেলাই আহিব ৰাস্তাত বহিব খাব আমি একো ক'ব নাপাৰোঁ বেছিকৈ আমি দিনত গ'লে আমাক তাতে পূজা কৰা পিপল গাছ ওপৰতে বহি কিনে মদ খাব ঘৰৰ ভিতৰত যাই কিনে পেচাব কৰি দিয়ে ঘৰত পেচাব কৰি দিব এই বাথৰুম চাথৰুম একো নাই হাঁহ তাকো খেতি কৰিব নোৱাৰে চাৰ্জ কৰিলে কিবা পিছতে নাগালেণ্ডত গ'লে সিহঁতে মাৰপিট কৰে যোন মানুহ কিছুমান গাঁৱৰ মানুহক আমাৰ এই ঘৰৰ মাজত Karagong long kathar ke pathua klamalong Power Cup Football Championship ke cengpon pai ni pai siarni ani ang sampor pai baji hini ma long kathar ke pathua klamalong Genesis Max School atum cepatir pi ponsi Power Cup Football Championship ke cengpon sonse aluhi sarpo manpen kacetong dun binut kathar manpeng aluhi karamai pu Dharmo Singh Teron Chandra Singh kathar social worker lapen SGB GB anpartam manpeng kido ke the geding atum cetong dun Lapen Saibal de Vice President Jenis Max School Lapen Amrit Sangma Executive Director Lapen Ari Sanghu Uttom Timung Romon Timung Endoni Kathara Tumben Cepatir Piponsi Kecengsi Mes Kenglongpo Football Club Bali Potar West Nutun Bosti Football Club Lahorijan Pensi Kecengsi Mes Cepate Pon Aduntu Nutun Bosti Football Club Atum Kepatu Ketek Cadajok Kenglongpo Football Club Atum Pan Gol Hini Pen Parempon News Text Report Time News Difu Kardom Nilna to media ke hai to afan choro iglo je nil tum nang naga chuhanga teng pen apor teng pen nang pupo nang pa punun thega po nil tum kado we dadak long kathar mate tebok tebor tere arong asara tum pen pini laso isi yola school la hando school iglo Genesis Max CBSC school la so school bang adak nil tumorong along non ing pupo ing non bang ahem ki kim hai non si cheng bom la la siningrong pik ningrong par pik alam do athema school kangpu pulotate school avete non ilitum pirtheching thurun e non hora kai ki la sila so school lang bi pena joini la so logote non kicheng si tame la school ahin pen niltum phan isi la so football match mane knockout alang tum isinang bi pilo la pen dage chelang mi ke cheng lo pusi niltum kado we la rong asar tum ahin pen anta ning chiarong lo lapen bangke jasmet pet ovi kimiatum non pen pening pen ovi kimiatum afan isi kang thur mane ke ching thur awar sai lata pirthi kenang sot khela dula mane lagi actually la khela dula bangke dovek nai pu bangke isia bangke methang la e physical fitness phanta mane yok e pran phanta isi ke mepik ovi kimiatum phan la so dokok la sila so ake nangabi pipon ke chenga bangala ke isi kemesen ang teklo la sopena bangke nilichini dam thulo je ba ipranga bang jelangar ni bangke jitu nonang a school nang kang puji a school talata amen ke do kok a school mane ini la pu private school po hitame
pu rong pen peni kim pau pa pa son le la tum nai claim ji gali la se tebok tere Ladakh border ki dua kar bia tum an se tame la non true la so press media hoi penil tum pini nal tum ha isia message na pilo tuning rilo nal tum bang so school along monang puchit pu tame la isi message na school of Ladakh ka to vita un ana bang ke le tum ake lu ke chopot hai dun de det pendak tebok het ador ki kompen ilu tum hongge dam bangke tangka poisa ake dure dukok sitame dak bangke hema an cicu penta ilu tum school mesen dun long popu pen ning charong parpik lo lapen ke an sosial lang tum nang than tekang ateng pulo tangke lancot kali adungare arong phanta war sai belek akerap ta lang tum pipon jipu jeneba non piniar ni sitame jola non la so ki bicot tame la alang le tumahin pen sikadove mane tangka poisa kenang soda son anta lang tum si chekor chamor chanang chikuri lo la pena bangke non Ladakh price distribution ki piar ni sitame ke chengsia nong igelong ye tum phanta lata 25,000 25,000 ana tangka pijipu adunga non e phanta 10,000 an pijipu la se trophy ta logote dolang la sinon rada tum men ko pia poloma puthur pak lo aning chiarong la sona ke mita la sona pirthelong ta do ma hopu la sinili ningrong par pilo nilimen ke chithanang koklo chondro kathar la pen non mati nili social worker nili la pu hin rajniti na se cherap don bom politics na se cherap don bom la se alang le tumta budisore pene naya sondo sitame nili phanta alang tum nang chetong si na arju ponlo arju pense pinila ke chengsi nil tum to jara kam krem kria prang phutame la so match bang nil tum biponlo la se nili choro lo alang tum phana sarkar organize pen nil tum phana paklang theka potta la pen genal tum media ka tum mata last ini ngarong penal tum han choro lo je apor penang pachitong thek pen la so alam pachitak long pot thank you kardom dak long athara wara long athara rong apila long piniani Ladakh 1 tarik Agosto pen ke pathu lik di knockout ke pathu pini pen pangcheng pono pini pen ni trip ho 15 Agosto ane final bipo lasi organize ke kuria tumke ke kuria bang organize kuri ke claim bang ke organize ke kuria tumke power club Genesis next school ahin pensi dak long kathara pathua klam long wang si alang le tum dak nili rong si so khela ka pathu tibi ponji pusi dak wang lo wang pensi ningarong lo so nang bi ke la sila alang le tum la so khela nang bi tum handa kurwang thu nilihin ben pajiro athe pini pen ningkan suri suse ningkan pharu suse nil tum la so rong long kedu ke nil tum pineng si ki bicheng la bi ne rong ka pathu son nil tum chuneng da bilo si ningkan wang da bilo 15 August pan ke da 15 August pen ka pathu ka padoya phan si pineng piniani pe sin nil tum sik rong lo non ke mo 15 August ke final lo la so ka pathu organize ke theka pot ke theka president secretary dum handa kurwang thu pajiro lo la pension nilong rong asar long tawang lo rong asar long wang si la pen ke dak kararong sarkari gangbara sondorong pi alang long ta dam pen nilong tawang lo la pen dak gotom busti gonang ghor gotom long ta dam lo dam pen chingwai chingsai dam pen si nilitum la so ka pathu pini pen pangcheng ponek Chalanon ke thurmi ar riso tomhan nali hilpilala ke pathuna non ke thurmi ariso yang atu ariso tomhan ke ariso yang tomhan ke chuneng ben danili kurwang thu pajiro la nal tum ke pathu ke theka pot ke pathu advantage nili nang nil tum nang ya pon pe nang thek thera posita nal tum kurwang thu me thang charlie pon pe la ana ke thek ke nil nal tomhan kurwang thu pajiro This is Max School Band organized pon football khela cheng poniglo pini tariki sipen la pente final match ni tum date 15 August sibi ponigji la pente ka doka we phan pini ka choro kangtunga abang khu chief guest alangli ang chitong pot ning aklong ben ka choro piglo alangli winot ingti kathar alangli chief guest pini nili tum long na chit khongdon pen anso se ardinang pidon pot alangli phan kurang thu positive lo
la pente ili tumlong football a match cheng ko nang je padok don in charge ke pek pon alang le song dongpi la pente pu alang le bong sang ho alang itum stame pon ke klem ke lang me pot ni tum alang itum hanta choro perfect lo la pente Genesis Max School ben isi ki bi pon aputha ke la pek lo ili tum nona mat ke school bang cheng poni ke lang moneng pen se cheng poni ji school bang open poni ji nang litum la isi advertisement ni litum pi poni ji asu school bang ke moneng pen si start pon ji from April si non apang si bang ni litum la awareness ki bi pon lo la pente non la dak youtube hela ke ko an mala so bang pitum han litum ingwai pon pen si litum angsong an ta min litum pon ji la school pen si first la winner bang genilitum kipi ponjila ke suring koi rapho la ben runner up han pithuji la genilitum suri cap with trophy alogate trophy do la pente kadoka be phanta chuning ri kangtung ilitum ladak gangbura do an abang far pu do tum an phanta me ni chuning ri kangtung ilitum la organizer atum phan nang support don po la pente nang support po puning the pensi nilam the pansi ri check lo kunanda lo personal tum awareness mate khela hin no tum la bang school nen ben ki deng pontang dulu ma avik lang la first time lo la dak longa thar laven ki bangji nana lo deng ponji chik do ma ke bangji ke deng ponji ke ladak jut et penili tum ladak adung rai phil la ke the hedi long thom do adim bang ni tum visit dam dilang ha sodim sini tum bang ke bi ponji nona bang ke tong se kod mat atim bang be golos tame timing ko ra pian se selegon chotlo ate abisi plotang ni tum bang ke 15 August bang ke ni tum hala final match bang pache ton ponun edet ini nana tim si ini isi bang ke Lahorijan nutun bosti pen kenglongpo bali pothar alang litun bensi ini bang patu ponik lo kado be kona tim do kadu ko be litum non amat ke 24 bensi bichot lo 24 team nan bensi final most tame ako next abang ke ko anmak ons tame litum la fil ke thom abang next la khelabi bang ke fil ke thom litum visit dam po hada bang theta na khelabi ponik jin litum la Genesis Max School pen school location ke dak longa thar long ik matlo karagaon le la area ke ladak masipuri lo la idum sariali adung masipuri la rolana rai malo akong malo